Pozdrav svima, ja sam Almadina Hodžić i sa grupom Trčanja i to trčim online iz Visokog, Bosne i Hercegovine. Radujem se svakom novom treningu i druženju. Bravo Almadina! Ja sam Selma Čaušević i trčim sa grupom Trčanja i to iz Rijswijka, Holandije. Raja, evo i nas, trčimo zadnjih 6 minuta, mi vam se javljamo sa našom malom ekipom iz Graca, ja sam Zahira, iza mene se Najd, najmlađi član porodice Kenan, Tarik nam je ispred biciklom, toliko od nas. Pozdrav svima, ja sam Sakiba Gurda, trčat ću u grupi Trčanja i to. Ja ću pratiti online program. Ja sam u Londonu, Velikoj Britaniji. Evo, nalazim se trenutno u Olimpijskom parku, ne znam da li možete da vidite. Pošto smo nas malo pustili napolje, vrijeme je predivno, proljeće je došlo. Želja mi je da postignem kondiciju da mogu da dođem u Bosnu i da trčim s vama, recimo jedan polumaraton. Hvala vam na podršci svima, treba će mi, u lošoj sam kondiciji, ali eto, ja ću se potruditi. Vidimo se u Sarajevu. Ja sam Marina iz Zagreba i pridružila sam se vašoj online školi trčanja jer sam vidjela da je online škola trčanja. Ne mogu reći da vas savršeno pratim, nisam se priključila treninzima snage, iako znam da je to vrhunska stvar i iskustva, ali sam upisala školu Pilatesa pa bi rađe se tome posvetila, ne stignem sve treninge, malo previše radim. Ja sam Amina Đeroj, trčim iz Novog Pazara u okviru online škole koju vodi jedna ekipa iz Sarajeva pod nazivom Trčanje i to. Pored te izvanredne organizacije od njih dobijemo i punu podršku i motivaciju i zaista im hvala na tome. Također nadam se da ćemo svi mi početnici i svi ostali iz ekipe istrati u ovome, da ćemo uživati u samom trčanju i da oko Bog da se budemo družili na nekim zajedničkim trkama i ostvarimo mnogobrojne rezultate. Ja sam Almi Muškić, trčim u grupi Trčanje. Veliki pozdrav iz Hamburga. Jedan veliki park. Sad nastavljamo dalje. Zdravo svima, ja sam Farah iz Sarajeva i trčim sa grupom Trčanja i to. Pozdrav svima, ja sam Džejma Softić i ja sam osnovala online školu trčanja.
Naime, prije nekih 6 mjeseci došla sam u London, došla sam na svoj master studij i vidjela sam koliko je teško zapravo biti odvojen od svoje grupe i trčati sam. Upravo tu mi je sinula ideja da napravim online školu trčanja u sklopu grupe Trčanje i to, gdje su nam se priključili ljudi širom svijeta iz raznih gradova, raznih država, recimo od Teksasa u Americi do Dohe. Još uvijek nismo dobacili do Dalekog istoka, ali sigurni smo da će se uskoro i to desiti. Ja pišem planove, pratim progres naših članova i članica širom svijeta. Oni šalju svoje rezultate, svoje fotografije, videe i zaista sam presretna prateći sve te ljude širom svijeta koji nemaju grupe tu gdje se nalaze, ali žele da budu dio grupe i žele da rade na sebi. Sretno svima i nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da se vidimo na nekoj zajedničkoj trci i da svi trčimo zajedno. Ja dalje nastavljam sa svojim treningom od 14 km danas, a vama sretno s vašim treninzima u vašim gradovima i dijelovima svijeta gdje se nalazite. Ti to možeš.